Stadion nogometnog kluba Teočak od ove sedmice krasi i tribina sa plastičnim stolicama. Radove na izgradnji tribine finansirali su viši nivoi vlasti, dok je nogometni klub Teočak uspješno proveo akciju Kupi stolicu za stadion Lavova među svojim sponzorima, navijačima i simpatizerima. Evo, baš sam u prilici da izrazim svoje lično zadovoljstvo u ime nogometnog kluba Teočak, što jedan ovako važan i lijep projekat smo realizovali, što ga možemo ustupiti navijačima nogometnog kluba Teočak. Naime, obećali smo ranije da ćemo izgraditi tribine na našem stadionu. Evo, jučer smo završili to postavljanjem sjedišta na same tribine i prilika je možda da se zahvalimo i svim onim koji su učestvovali u ovoj jednoj akciji gdje smo za jedno kratko vrijeme prikupili potrebna sredstva za stolice na postavljanje tribina. Naravno, možda je bitno naglasiti zato što je ovo zaista za nas veliki projekat, da kažemo da je sama tribina i sa svim stolicama i evo ogradom i ovim betonskim radovima okolo koštala negdje oko 52.000 maraka, od čega su naši navijači prikupili 8.300. Imamo i sponzorskih sredstava negdje oko 2.000, dok je ostatak evo iz drugih izvora od institucija vlasti, tako kažem. Napravili smo jednu sinergiju, uspjeli u onoj našoj početnoj namjeni i zaista ovih dana sam presretan što smo to konačno i realizovali. Ambiciozna uprava kluba od ponovnog aktiviranja svakodnevno radi na poboljšanju infrastrukture na stadionu, a tribina sa stolicama kapaciteta 275 sjedećih mjesta samo je jedan u nizu projekata koji su realizovani na stadionu u Mumbašićima u proteklom periodu. Naravno, mi imamo još određene planove na ovom stadionu, radimo na jednom projektu nakrivanja samih tribina. Također, sistem navodnjavanja terena nam je prijeko potreban i možda je to apsolutni prioritet. Tu smo već imali određene aktivnosti i mislimo da ćemo to okončati do proljetnje dijela sezone, ali također smatramo i da na našem stadionu će biti i sam semafor gdje će naši navijači sa ovih prekrasnih tribina moći da prate rezultat. Otvorenje tribine na stadionu u Mumbašićima je zakazano za subotu na prvenstvenoj utakmici, a navijači nogometnog kluba Teočak najavili su spektakl.